Ndabasuhuje cyane mwebwe mwibera kuri Ivan Official umunsi kundi weho warangije gukora subscribe kuri Ivan Official. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi cyane. Reka na n'ubundi twongere tuguhereze ikaze kuri Ivan Official. Wowe utarakora subscribe ihute ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro ducisha kuri Ivan Official. Mbibutse neza yuko ari urubuga rukushakira amakuru meza asusuruwe ameze neza cyane. Mbahaye ikaze bafumbira n'abafumbirakazi, mbahaye ikaze bantu mwese twibanira kuri Ivan Official umunsi kundi mbahaye karibu, mbashimira neza yuko mukomeje kudutera inkunga mukora subscribe. Ntabwo duherutse ariko turaje, mbatabarukijeyo mukurike umwaka, mukurike kugira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. abo byagendekeye neza mushimira Imana, kandi nabo byagiye nabi nta kundi nta gushima Uwiteka, kuko niwe mugenga wa byose kandi niwe ugomba gutegeka ibihe byose. Nukuri ndabatabarukije abari muri za Canada, abari muri Uganda, mwese ndabatabarukije. Hanyuma nkuzaniye amakuru atari meza, amakuru rwose, amakuru y'incamugongo, amakuru y'incamugongo. Murabona neza uyu mugabo, nukuri uyu mugabo mu by'ukuri muramubona, uri n'uyu mudamu, n'umugabo n'umudamu, ariko mu by'ukuri amakuru y'incamugongo, uyu mugabo ngo ntabwo agihumeka umwuka w'abazima. Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nukuri kwezi uku kwa mbere yarangije kwitaba Imana. Mu by'ukuri uyu mugabo mu by'ukuri batangaje amakuru, batangaje yuko yapfuye buri guca mu ijoro ryashize, ndavuga ku munsi wa kane mu ijoro ryakeye. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo mu by'ukuri yitabye ngiyamuremye, mu by'ukuri yavuye mu mwuka w'abazima. Ni inkuru yasakaye cyane kandi ni inkuru yatunguye abantu batari bake mu by'ukuri, dore ko ababitangaje bavuze yuko mu bihe bya saha 5 muri ayo masaha yari arimo ku rubuga rwa gurupu bafumbira kwifatanya gurupu, yari ariho, dore ko ari memba wo kuri gurupu y'abafumbira kwifatanya. Mu by'ukuri byatunguye abantu benshi. Mu by'ukuri twamaze kumenya neza yuko n'umudamu we yamaze kubihamya yuko yitabye iyamuremye. Mu by'ukuri uyu mugabo azwi ku mazina ya Munyambabazi Andrew, kuva muri hariya muri Muganza muri district ya Gisoro. Mu by'ukuri niko byagenze. Mbabazi Andrew yarangije kuva mu mubiri. Mu by'ukuri yarangije kuva mu mubiri. Abantu benshi bati rest in peace. Mu by'ukuri ni inkuru yabaye incyamugongo ku bantu batari bamwe, ariko reka tubabwire yuko ni urwa bose. Naruhukire mu mahoro Andrew kuva muri Muganza. mu by'ukuri rest in peace, ruhukira mu mahoro. mu by'ukuri ni inzira ya bose, kandi mu by'ukuri reka mvuge ngo iyi nzira nta muntu n'umwe ugomba kuzayisimbuka. burihangana n'amakuru y'incamugongo, abakuweho ababo dukomeje kubakomeza tubashyira mu maboko ya Nyagasani. Imana ikomeze kubakomeza mu by'ukuri ndakundi. Imana ikomeze kubana n'abana yasize, Imana ikomeze kubana nabo. Mu by'ukuri
ni inkuru y'incamugongo, ariko mu by'ukuri dukomeje kubabarana n'ababuze ababo. Mu by'ukuri mwari kumwe na Ivan, kora subscribe kuri Ivan Official, niko bibaga.